Tā, labu vakaru visiem tauta Latvijā. Gribēju uztaisīt video kā parasti saka prezidentam pirmā lēdija, первая ледija, ja? Nu, visiem prezidentiem vai kā sievas saka, sauc, ja? Vot первая ледija satani, djavala. Reku ir tas, ko es vakar ieliku, ka tas Igor Romenski, ja, viņš ir satanists, darbonītis, sātana darbonītis, viltus proročeski šitas te, un reku ir tā Olga, klausaties, izrādās, ka viņi ir Latvijā kaut kur pārbraukt, un paskaties, cik nevaidīgi runā, noklausties 2 minūtes, visur Господь, sestri, brāķja, skiņķes, ģeņuški, reku kartu, tur visu to šo ko, ja, un taču apskatieties, ir 24 laiki, tad ir cilvēki, satanisti, ir šie satanisti pievīluši, ja ielīstu tur komentāros, tur noteikti, vai, jā, tādi, šitādi, vai, Dievs, lai svētī jūs tādi, šitādi. Pasēdies, cik saldi runā šī satanista sieva. Приветствую всех, братья и сестры. Записываю это видео, чтобы поделиться, а также сказать о нашей нужде с детками. У нас есть большая финансовая нужда. Через месяц мы планируем, как ложит на сердце Дух Святой, чтобы все получилось. Jā, Дух Святой šitiem viltus. Высвободилось и финансово, и все устройства по поводу переезда. Мы уезжаем с Риги. Путь тяжелый, долгий. Дай Бог нам это все пройти и Ребята, дай Бог вам никогда в Ригу назад не вернуться к нам. Нам сатанисты не нужны. Ja? Проведет нас через то, Saprotiet, mums šie satanisti jūs Latvijā neesiet vajadzīgi. Приготовил. Заранее хочу всех поблагодарить за помощь, поддержку, потому что без братьев и сестер... Giena Ognennaja Bībele saka, jums satanistiem, kas ir viltus pravieši, jums ir ugunsjūra. Jā, reku rekvizīti, naudu vāc. Nu, ot, redziet, sātanis arī bez naudas nevar. Карты, ja, деньги, карты, переводите. Пишите, пожалуйста, мне в личные сообщения, у кого будет на сердце, я буду говорить, на какую карту переводить. Nu, labi, es tur izslēdzu, tad reku ir visādas kartes, jā, tā tad lūdzu na takuju. Nu, tā kā tauta Latvijā, vot, tas Igor Romenski и Ольга Роменская от сатаны, ja, истина от латыша, а эти люди от сатаны.